Jotono no khulumka ani channel o angkai tamu nonoro ani channel no subscribe khlaya khumka angkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement tai online information related videos sanamo angkai pada tini kaisa ketal job advertisement ailenai omong kha Tripura tribal areas autonomous district council ni bukhak tai office of the principal officer education angkai omo naidi working interview telangjang nai omo khumpu academy TTID khumulong naidi omo March ni 2 tarik nai angkai narok oro sajaka omo PGT chemistry ni bagai omo khoroksa post ni bagai no omo PGT chemistry ni bagai talangjang nai kumpu academy wo angkai oro nai ditam sajaka eligibility criteria sanjaka ro the candidate application should be an Indian citizen type permanent resident of Tripura angkai the candidate application should have be oro sajaka nai di oro authority BSc MSc khlajak tongkhai boro apply khlaimanai tai preference sujana je DEL tai BA khlajak certificate tongnai rongno preference sujangnai angka oro nai di 5 years teaching experience bo sanjaka angka nature of duty no rongnai nai di terms and condition tongo nai di omong angka teacher ni bagai 6 month nai di oro bat the authority may extend khlaimano omo duration angkai norok je qualification tongnai interested tongnai apply khlai nai di angkai candidate cannot be candidate demand khlai manglak regular employment ni bagai angkai omo no norok je qualification tongnai chemistry omo sanjaka PGT khumpu academy ni bagai angkai nonoi the application form no nai di format no ni application biodata submit da ID HM khumpu academy TTIC khumulungo thangai no application marnai angkai application 25 tarik ni simi 28 tarik joran no narak jangnai time rejakha 12 ta ni simi 4 ta angkai nai di interview na jangai 2 tarik March ni 11:30 nai di IT hall at khumpu academy khumulung angkai norok omo nai di merit basic ngai taking into account of mark score je mark score by angkai norok je candidate interested tongnai nai di angkai nai di bor ni website bor official website aro bonor visit khlai nai di angkai norok apply khlaina musungkhe khlai di angkai application form tongo ang application form no bori rwnai ani description no iko application form o form no bangani description no ri rwnai norok omono fill up khlai tlang di 28 tarik last date tongo obonse sikang application form no rudi angkai rmani yagulo March ni 2 tarik interview nai angkai norok tomung no qualification tongkha angkai experience tongkha angkai teaching rogo norok apply khlai nai mano angkai norok tomung no tabuk phana ni channel no subscribe khlaiya khongka angkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement te online information related video sanamo angkai tinin bagai amsung nong sito jotono no hambai